ngari gani. Agikira uhoro uyu mukonde na njira ya thimu, OCPD wa Juja Patrick Manyasi neraugire athii kenda aria marari na nguraro nyingi no marathie na mbere na kurigitwo thibitari-ini ya Gatundu, atano nao mari thibitari-ini ya Ruiru, nake umwe uria uragiire na thina wa munyiginyigi aratwarwo thibitari-ini ya Thika, na thutha ucio ararehwo nginyagia thibitari-ini ya Kenyatta thutha wa kwihirwo makiria. Naona hiyo gari kitoka design pande hii ya Nairobi. Wakati kama breki ilipoteza, ikanyongo ikaona kwenda Gatundu, ikagonga pavement pale, ikaona kama imeslide. Kaona tu gari aja, sasa sisi ni tukibie tuondoke, na sasa ikaanguka. Manyasi neugite ati ndereba wa mbathi ino ni aretharire thutha wa mutino uyu, na borithi ni mambiriirie gwethana nake. Aria mareyoneire mutino uyu ni marerire andiki a mohoro ati mbathi ino iragiire na thina wa kiraci na thutha ndereba aramierekeria kuma barabara-ini nene. Tukaona gari imekuja speed zaidi. Dakika kidogo tukasikia imegonga pavement ikaanguka, ndio hao watu wetu wa bodaboda wakakimbia kwenda kusaidia. Umwe wa athii uria urahonokire mutino-ini uyu ni maraiguire kiraci kia ngari ino gikinunga na magikinya Kenyatta Road ngari irate mwerekera. No na kuri uguo Manyasi neugite ni mambiriirie uthuthuria wa kiria kiracungiriirie mutino ucio. Ngiribotera Kameme TV, Njita Wanjikũ wa Wanjikũ.